मैं मुकरम जरिए दोनों इम्प्रेस इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबम मनूंग होना हारी बा 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स था मैं मुतराम लोकचरी ममांग चाही 2018 की जुलाई की तारीख कुलहुम दोइदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास तौखिबा मणिपुर की यलहोमी सिंबु कंजनबगी अदुमलबा बिल मणिपुर पीपल बिल 2018 हारिबा बिल असि पास तौखुम मतुंगदा एसेन लौनबगदमक्ता प्रेसिडेंट की एसेन लौनबगदमक्ता मसि मणिपुर गवर्नमेंट की माइकेट की गवर्नर की साइट की थाखिबदि लेरे अदुबो होजि फावगी ओइना हारिबा बिल असि एसेन पीबा नत्रबा पीदबगी वाफम से पाखुम लाख पर लैत्री मरमदुना हारिबा बिल असि के मराइबक से कराइदा लैरगदगी होजिक चाही अम हेलाबनी ngasi asi अगस्त की तारीख 13 नि जुलाई की तारीख कुनहुमदोइदा चाही अम फाग्रबनी होजि चाही अम थामा फाजलब टाइमिंग असि फावबदा होजिक फावबा हारिबा बिल असि तुमिन लैसंग्रे मरमदुना हारिबा बिल असि बिल असि मराइबक से करमाइना तौदगे हाइना खनरी तंजा सिदा हंदकता इकुइ कुइदना लोकसभा में राज्यसभा में लोकसभा निमंगना पास तौखरबा यानखरबा खनबदा रेजोल्यूशन पास तौखरबा दुगा प्रेसिडेंट नसु नोटिफिकेशन थोखिबा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कोई आर्टिकल कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 सी जम्मू कश्मीर द चनर मदु मसे लौथोखिबगी वाफम न चिंगबल लैरमनिना मरुइना 370 सी मनुंग द लैरिबा 35A एसना आर्टिकल 35A ना जम्मू एंड कश्मीर की कोई परमानेंट रेसिडेंट हाइगदर मखोगी permanent residence kana no igada kiche decide to mafum adugi mi khatana permanent resident oigada ba mapandagi lakpa min leibiya haidi lam leibiya da ba amadi permanently reside to biya da bagi ating raching wal leiram mayam do hojikti madu loina lokthokhrabani na masi india gi yam haidi india atop india ke to mafum singa chap manran haibna ching mafum se labani na manipur people bill se samjan targati mapandagi indian citizen amana sang matam da makoi da pass am lorga sang pagi wafum na ching leiba 1951 gi matung da sang pa any koi native manipuri na taba native Manipur people na taba non Manipur people hai batare 1951 gi matung da sangpa mayam si di pass am lor sang kadong hai don hari ba bill si di yaur lebni man asum makal gi bill kogi handak the abrogation of article 350 si gi matung da sum makal gi bill gi marai bak sikrai du oigada gi habigi wap na chung mayam lai at the same time citizenship amendment bill su chanan gani hai dona yauri bani hai thangna yaur ni Jammu and Kashmir da gi article 370 lokthok pasi BJP gi manifesto da lok sabha election gi matam da कोई थांगना ने याव की बस implementation of citizenship amendment bill ani si थांगना ने याव की बनी abrogation of article 370 तौ करे तो citizenship amendment bill सु तुना तरक तो बनी ना सुम्बा यामना contrasting ओइबा citizenship amendment bill अमदी article 370 सी गी मायोग ता है बता रहे कोई मणिपुर people bill से कमायना लाकते हो ना है भी हम चाव वहाँ लरी वहाँ से मतंग दखना नहीं को नुक्ता से impact न्यूज़ की studio the links in the library बस joining us tonight on Manung Hutna Joint Committee on Inner Line Permit System in Manipur, JCILPS के convenor Yumnamcha Dilipkumar ने हम तो Dilipkumar Ningomba welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Manipur University की Department of Economics की faculty member Dr. Chinglen Maisnam ने Chinglen Ningomba welcome to the show. Appreciate you joining too, and also joining us Sanaleibak की editor HemantaKumar Ningomba ने welcome to the show. Appreciate you joining too. आहान बस यही JCILPS की Dilipkumar दा तुम लाग चले को करी वहम तबिनिंग हुजिकी कोई एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अदगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चनहन गने हैबगी प्रॉमिस न चिंगबा कोई ऑलरेडी कोई संकल्प पत्र हना ममिंग थोन के बा हदी वासक के बदुम लब बीजेपी की मनों दा अमदी थबक तो ओंथोखरे अतोप लेम होरिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ने सुंबा यामना कंट्रास्टिंग ओइबा एक्शन हैगदरा डिमांड मकोई ऑथ है तारे मकोई प्रॉमिस अनि की मायोग तनी कोई मणिपुर पीपल बिल ना कोई पास को मम सेम दुसी मसिकराई फोगबा यारकनी यारो है वाफम सुलेरी दुगा हुजी फावी ओइना प्रेसिडेंट की माइके दी करी नत्रगा सेंटर की माइके दी करी अपडेट लेबा कितन थम्बियो राज सुमिंग असी की टॉपिक से यामना मतंग जाबने न खंजई हंदकी पार्लियामेंट ना खंगौदना पास तौखिबा कश्मीर की मतंग दा आर्टिकल 370 अमसुंग 35A लोथोखिबसे मसी मुथतखिबसिना डायरेक्ट इंपैक्ट अम पीरिबसे नॉर्थ ईस्ट की मियामदा मरुइना मणिपुर की ओइनादे याम चावो मिपाइबा मो लेबा हानगी लेरंबे एप्रेशन सिदगी मखोइना नेक्स्ट द सीएबी से कोई सीएबी यारोय हाइदना मैन बैक सेमदना खोतना जंक्शन याम कना तौरीको अदुगा कोई स्टेट सिगी ननतना नॉर्थ ईस्ट की पीपल सिंग पुनना खोतना कोई नेफी फाइबा म सेम खरे मदगी फेदर कना फॉर्म म सेमदना याम कना जंक्शनली अदुबु हाइरिबो मखोगी एजेंडा दा मखोगी ओबा मैनिफेस्टो द यावरबदिना जम्मू कश्मीर की सी मुगी मैनिफेस्टो द यावदी मतुन हुजि थमन धोखरे देन नेक्स्ट लाकदो जे सीएबी सोइदन लाकने हाबिसे खोजि हम चाव एक्सपेक्टेशन नेबा सिगी मरक साइसिदा कोई मणिपुर की लैरिबा 2018 की जुलाई 20 द टेबल तोरग 23rd पास तौरकांदा थागिबा द मणिपुर पीपल बिल 2018 सी मसी स्टेट गवर्नमेंट ना अखोगी गवर्नर ना
governor madugi SNPB mohta mana ada president pigre president leiri basing asi phawda tumin leibe se masi khun tumin leibam thoktre hana khalak badagi Jammu Kashmir gi sina yam achau evidence am oiraga akhoi de mi bai base hen apprehension si hen banina maram oidana akhoi state government da hogiba tang mapan da ngarang han tang mapan sei da koina ultimatum am pire ono before 16 sei sida hairiba president ki khutta leiriba 16 August 16 August yes 16 August phawgi manung da president ki khutta leiriba the Manipur people bill 2018 ase SNPB na bagi damakta makhoina changchali bu khongjang ado madugi up to date status report ma JCILPS ta thambiro so long chahi ma helba si phawda tumin ta na free song leikhrbani na masigi mi pai ba heli aduna karigumada masigi wafam sima pirak tar boidi akoi makha ta ba khongjang dengsil ne na koi state government da pikre memorandum mama aduga hujing ngairi aduga aina pau lawjaba matam da su hujik leiriba government gi side da su dungare akhoi gi oiba so singi Manipur people gi the singnaba leiri se kaino da hujik BJP gi oiba makhogi agenda da di one nation aduga uniform code hairim uniform law amgi makhara leigadam ni haidana makhoji sangsal ibisneba sigi sangsal lagba sei da hanana already implement tawdana already exist tawriba Mizoram adagi Arunachal Pradesh samsung Nagaland leiba ILP si bawdo lokthokani hairim neba hojik se adugi step amo oina hojik Nagaland da sanaragasu Nagaland manung chaliba Dimapur si ILP sanadeb sanadaba si masi sanabiu haidan moi kanna moi se so jingna pursue tawe sigi matang da ni akogi PIL ma Supreme Court tharakanda makogi BJP ki leader mana kana da tharakan PIL se khanaba matam da PIL reject tawkre adu hojik hairiba state home sidagi ba lokthokna honnaring ajida aikoigi Manipur da demand tawriba ILP se masigi ayaba SNG pirakadra piroidra haibise khoji amna charang na ba wakhal amane ba aduna ni masigi up to date status report ma piro adu ka piro haraga so koi alternative kai to bun thoke do koi tawjar ge okay adu matang sida koi content wise hai tare koi the Manipur People Bill 2018 की content intent है तारे मागी मनूंग की intensi कोई native Manipur है कि तरह Manipur दा हाना 1951 की mamang dagi lejar laba natraga kui Manipur ki hanagi kui maitai pangal selka sel tribe sing adagi 1951 ki mang le raba kui Indian citizen sing makoi mayam se loina mag kui Manipur people ne haina laurga madu matung da sangpa sing na kui non Manipur people ne define torga le close to gi jieda maram sai sida adu define to buni aduga non Manipur people sen Manipur da sang ke hai targa di pass logo dabne have su hai bill se yaw buni na pass yor ga sang ka doni have ni India ge lamma da pass lor ga sang pagi I think basi le ra abni na Indian citizen na sang ku matam da koi Kashmir da tor mi su hairam na adu gi mong den hai tare ai di Kashmir sang bu budi ai moi da di sang ba da apan ba di piram budi na te bu lam lai ba yon ba ya da ba apan ba piram bani na adu go hairam mana madu yaroi India da di India na loi India gi mi am sang bu ya ga bani freely lai ba su ya ga bani lam lai ba su loi ya ga bani have gi ama wakhal londa ngasai article 370 35 loi lokthokhi bani na 35 lokthokhi bani na Manipur da adu makhal ga adu gi similar oi hadi Kashmir da chanaramba lokthokhi da ngari ba adu similar oi ba pattern da bill ama pass to we have a center ne yara kadra have you hum dani adai do da khoi Manipur gi miam na bill budi pass to kore to koi mangi ba manglan si mang phang no de ba manglan mission impossible ne hai dori bara the Manipur people bill si mission impossible ne hai dor kamai yeng bi masi hauji makta di madu makti haibadi yadri adu bu huji gi hari budu da akoina yamna positive over thinking amada yenga ga ko yengo matam da ngasai gi Indian constitution gi article 19 gi makha da ngasai gi any Indian citizen na anywhere in India sat ba yai leibe yai adu ga anything to we adu bu article 19 clause 5 ki makha da clause 5 tana piri basi hairi ba mapan ge outsider amana aide Indian citizen amana magi anywhere laiba matamda magi immediate neighbor duna karigumba kana to pam daba maunda disturbance piragadi reasonable restriction piba yai haibasineba haiba reasonable restriction piba yai haibasigi makha saisida madudane koina haiba kana sigi Indian constitution gi article to gi makha da koina demand tawrise adubu haujikti Indian constitution whatever yaujaraga su yamna so long Jammu Kashmir na enjoy tawjareba article 370 amsung 35 a bhawda scrap tawgana langthokhrabnina masi akhoi da hena amuk madugi yam khoirang ba madugi kana tawba abati akhoi da leitabadi nate aduna hojigi leiba adu masum leire ngasai ga ba one nation adagi uniform code ka na tawsal leiba adagi am khaki kana da mi yeng ne ne yenga kanda suppose yamna achauba kana maga akhoi gi nongsa maga haming masang puna lemino haibugum ne akhoi se leisi bo
अदु इंडिया की लेरिबा अटे स्टेट सिंग लेरिबा कैपिटलिस्ट सिंग अदगी सेंजाउ पाइबा सिदा नतना मिसिंग याम ग्रबा सैसा कोई मिसिंग जु अखोई से एक्सप्लोर तौरबा एक्सप्लोजन की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की अवाब लेरबा सिगी अदु मतकता अंडर डेवलप ओइरिबा सिगुम स्टेट सैसा सिगी कनो सिमा थांगजलक बजे मसे को सेफगार्ड तौनबा करिगुम मखल की लेजिस्लेशन अमत लेते अदुना अखोई मसी प्रोटेक्ट तौबियु minority community moina akogi laiba people sing the indigenous community se protect to view haibadugi wakani adubu hojik laiba india gi changing situation changing policy sigi makha dati akoi se yamna aruba phimam da layen haibatai दिल्ली रोम दगी हुमई बा अनु मखल की नुक्सित है तारे नुक्सित सिगी साहुमदा मणिपुर न पामी बदु मखल की अहोंग बा है गदरा मणिपुर प्रोटेक्शन से आर्टिकल 19 की मखा दा पामी बसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 नि मसी की मनुंग दा पामी बसी मसी यागदु रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से थंब यागदु बहाबनी मधु की बेसिस तने कोने बिल पास तो खिबसु अदुबो ऑलरेडी हारिबे सेम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 फाव स्क्रैप तो थोगा मरु फन मुथतपा ngambadum lenga oibani adum makal gi nongle nungse na oibani na akoi manipur people bill se krai phawba SN pirak kadurge piroidurge habi am chaw wahang malai maramaduna chahi amasu fazal abni na tumin lasu lesel bagi mong dale rabni na madai do wahang to janme wahang asigi marik chumba pahum khara do isu phanu gidam tang asi se koina BJP manipur pradesh ki mihor amasu kaujabani adubu leba ki irang hai maroina lebo ki irang si standard robert ki misi gi madle na irang yam kan mani mi thak pangam dre habi ama phongdok pire adubu ngasi gi susu leba ki yam chawba issue ama khani masida mi thak thokpra habi khanjabne adubu standard robert की केस नंबर में थार पंगमद्रे है अब स्टैंडर्ड रोबोट की केस बीजेपी ने का है प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट तब जो थेना जाती है क्राइद चिल्लीनो है वहां दिलेरी मथंग से ओजा सेन लासे ओजा हुजिक हुजिक पॉलिटिकल सिचुएशन है अनौब लाइबा कोई इवन मोदी वन की मतलब सुप्रीम कोर्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है आर्टिकल 370 अमदी 35 एस लौथोनगीदमता याम कन होनरमी मदुदा माइ पाकिदरबद हंदक्ति एसएम कोई प्रेसिडेंट की खुदांगदा नोटिफिकेशन थोगा रेजोल्यूशन ओइना लोकसभा में राज्यसभा अनिमत पास तौरग मसी अयाबग पीखरे मरमदना स्वाइसिदा मणिपुर दगी अदुगा हायरम माना मकल की प्रोटेक्शन अमा पीबीयू इंडियन सिटीजन सिंग इंडिया चाहन मतमदा मणिपुरी नतना नेटिव मणिपुर नतना यान बिगनुगान हाइसी मसी कराई फाउबदा हुजिकी अनो मोदी टूजना मोदी टू गवर्नमेंट से यारकनी खनबी मसी मंगलो मंगफाउन दब मंगला रोइन उइब्रा मणिपुर पीपल बिल से मणिपुर पीपल बिल इज इट कहता रहे मसी मिशन इम्पॉसिबल अमा ओइन लो यारबा कमाई यंगी ओ मैम मदुम हाइने कोई बिल से बिंदावन बगी फिल्म ले रे अदो जिकी अनो बलाइबा होम बसिते दे कोइना यंग बियारिसी कोई स्टेट सिंग से कोइना खनबना इंडिया से यम कन स्टेट अमा ओहन के हाइतार बोइदि मापांगल यम कन बा ओहन के हाइतार बोइदि स्टेट सिंग जिकी मापांगल सी कन न चंगे सिने कोई की फेडरलिज्म की यम फजबा मागी स्पिरिट से स्टेट सिंग जी मापांगल हन बा अदु अरगदि ngसागी इंडिया मसामक से मापांग कन गनी अदु स्टेट सिंग जी मापांगल सोलबा अदु इंडिया मसामक से मागी एक्जिस्टेंस सिबोक त क्वेश्चन तौनियाय ले हाइबसी या मरु मरुबा मिसक मयामगी मोड ने कोइ खंग खंग पोट ने अदु जिक्सी लुरैना मकोई वाखलदना कोई इंडिया अखोइना दी उजी हारि मणिपुर पीपल बिल हारि से मकोई वाखलदि पीपल हारगदि सिना असम की पीपल मणिपुर की पीपल दिल्ली की नत्रगना कोई अदुगी वा लाइत्रे पीपल हारगदि इंडियन पीपल सिने मोन पामिसि इंडियन पीपल प्रोटेक्शन तौबा अदुगी वा हारगदि पीपल हारगदि मोन उरिसि कोई इंडिया एज अ होल सिदे लेबा पीपल दोइना उनेबा आदि वन पीपल वन कंट्री अदोम दसलै अदना अदाइ दुदा मसागी मागी अहोंबसी चुमदी वाखलद नतना थबक ओइना अहोंब मयाम कोई उरेदना को से आर्टिकल 370 स्क्रैप तो वाहरसे मसी कोइन कॉन्स्टिट्यूशन द यारिबा स्पेशल स्टेटस पीबगी यारिबा आर्टिकल से नॉट ओनली 370 खतनते 371 ए दगिना आई बुक्सी स्पेशल स्टेटस पीबगी ngakतने सिगी मनुंगदा मणिपुर दसु खरगै कानबा फंगिबा अदगी नागालैंड फंगिबा अदगी कोगी सिगी असम अदे अरुणाचल प्रदेश यावंगनी सिक्किम यावंगनी अदगी हाइदोक्रगरा आंध्र प्रदेश को यावंगनी अदा हाइबा सिगी स्पेशल स्टेटस खरा एन्जॉय तौजरी से मसीसु खाउदन स्क्रैप तोरकद्रा अदु करम फिल्म दा हाइदि जिकी जम्मू कश्मीर की सी यमकन कोगी जिकी लेंगाक्सिना हाइबसे मसी करि हाइना सही होंगी ममांग दमोइन हाइबसी कोइना वारेप अमा लो मतम दा मदु यामना डेमोक्रेटिक ओइबा वारेप ओयनी कोई स्टेक होल्डर सिंग जे कंसल्ट तौ हाइबने अदा स्टेक होल्डर सिंग कंसल्ट तौनी हाइबसिदा मणिपुर को यामना रिलेवेंट ओइरेदि कइनोदा से कोई जिक नगागी पिस्तो की वाफम ले मिस्टेदा कोई थंगना स्टेट सिंग सुई सोक्ते हाइबगे कोई क्वेश्चन म तौनरी दनको मसाइसिदा माइ मागी कंसर्न स्टेट सिंग की पीपल अदुगा मरुवन स्टेट असेंबली से मसी कालगा चपी गनु हाइबगे कोई वकत लेरिबने
ada ngasagi Jammu Kashmir case ta koina pusulation ngasagi assembly se consult toram da bas sima people consult toram da ba adigi assembly consult toram da ba adigi president rule si matam khra si koi thamngi manung state da assembly gi magi hak si parliament ni sina thoki ba sile be sina bar moidana awang pok ta su karigum kan da sumba thogok si thorak ka hadi matam khra koi president rule si thamakan da koi magi sigi assembly gi hak sing sa masi parliament pa sin kan da yam unilateral loiba hadi mathandana warep ka si lorak kadra haibagi akoida nungnangba madugi apprehension leibasi phawriba masi notice ki koi saida phawbada natana atopa hadi india gi atai leiriba koi magi intellectual sing adigi magi se political by intellectual sing markasu adigi magi political activist sing markasu kar progressive oiba kambu sing martagiti masi feel the way masi notice the moi haneta notice the yenge mamdi notice se koi border laiba border state ngata ni se ayam koi le sing si international border ka samna bangta ne aduna Jammu Kashmir su adu mungne ba samling to is aduna madai da koi di amne apprehension leiba adungba tanja amne ba sigi tanja aduna mayam na hinari si center sina koi gi magi decentralization haidi koi pan madadi cooperative federalism yam phajaba wani dagi team india ka yam phajaba wani ana smai tawdana ware pa ma lobo matam da masai state singji consult tawra chatmina ba pun chatmina ba maduna koi state tu chawkhat pa center tu chawkhat pa sumaina chatmina ga drain khalam badu north east ki da mutadi koi uhre mamangi modi wan gi tam da special status haidi special category status se state singji ma consult ji koi toram dana dum lok thoki ba toram dana lok thoki ba madu toram ga di hena democratic oini na koi khani da hadi consultation isi democracy ki khwadi phajaba magi magun sakta ma hargadi kogi masigi consultation isi ayaba consent lo miyam ki consent lo ba assembly ki consent lo ba masi yam na maru oiba amane madu akoi no zik masi u da hai tare uzik ani suma u da ba phim laibes da sumaina Manipur people bill gi sigi hoji pauda president pending ladies pending ladies da ina thamjani mamadi hoji Manipur people bills di arubo apun kharbu yawen khale technical gi issues kharbu yaw aduga technical issue yam hena su yawena ai khandaba ai ngon da pause da kogi mob lynching gi hadak bill lama koi assembly na pass tawgi madugi mob lynching gi matang da tawriba sisu governor na madu SNP bagi mota president ki consideration gi thagi na taeba sibok ta koi president ki ayaba se koi sangi bane president ki ayaba sang bai di bharat sarkar ki ayaba se sangi ana sai da koi na uri di kai noida koi magi law making ki powers legislative ki powers masi constitution na pi base da state na kaya yam laigani center na kaya yam laigani ade concurrent list na kaya yam laigani highway singsi moina macha khaina thameba masi ki manuk da center ki list masi hana 97 le madigi hujiti 100 mo okhat kre adigi state ki sidi only 61 gata ngaisla bane state ki list le ade concurrent list su 52 gumo oram nin khale aduna sigi laiba akoi gi magi power gi divisions masi da center ki khutda laiba sakti singi sum nong nong gi hangalapa masi yamna kumni yengba yaba issue mane an hariba center ki magi khutda laiba sakti singi gi manung sida moi wakal ri kai khale ngasai article 19 gi koina panariba clause masi da koi gi yumthang nari ba habi immediate neighbor sing da disturb tawra agadi koina reasonable ground da restriction chi tawba yai habi sa masi neighboring immediate neighboring harisa masi state tu bunate state amaga state magi marka leibidu nate koina haris de lebak sigi thangna Pakistan Bangladesh China sumasi na hairi ba moi gi wakal da okay moi khar gi wakal ni ko adigi mesi palli state sa na koi state assembly du nate state palli state sa Union of India article 19 gi da palli state khudi maksa Union of India ne hana interpret toba mayam yauri ba moi gi mark ta su masi gi mark sidai da koi gi subas kaisa yauri bane haidi constitutional experts sing di moi gi mochi sumaina dum thamba adra masi aina kai da ugi ge bo ai masi Manipur gi sigi su sila ku matam da maru na koi gi constitutional expert haita experts sing gi mark ta so khar ge dum unazaki adagi parliament ki koi members sing sahi kun gora ba kun tha gora ba members sing yam consult to gi ba man yam na waza ba koi sigi adra ma koi wakal da su center na ayam ba sakti se pai ba se adagi interpretation ji chang da chang lo mo to oram mo eta oram ada technical ground eta inthorpa sigi pose ma tawe aduna aina mamang da mai jaki Modi chief minister Modi gi billama prime minister Modi na kaktat kreyan kaktat patina dehan mane adi Modi na chief minister ori matam da agriculture ga mari laina ba
कोई टेनेंसी के मरी लेना बा स्टेट की बिल में पास तो कांदा हन्ना ना था बस इधर यूपी के मतलब तो अमु हल्लाई अमु हंदो तो इसुम तो बस इधर इरोल भी बदली मागी बिल से कोई बॉडी प्राइम मिनिस्टर कोई मतलब तारे अदर मानो मो कोई ऐसा कि हल्लगा इधर कोई मागी प्रेसिडेंट की द यूरोप बिल से अहम तो नहीं स्टेटस अहम तो नहीं आम किसना SNP बाहर बमा अनि सुबह किसना SN से विद हेल्थ तो अमा अदिगी अकोन बगिसना रिटर्न विद मैसेज अहम सिने अदा हारी पैसे द रिटर्न विद मैसेज मसी असो स्टेट सिंग तो था तो करिगुम टेक्निकल की ग्राउंड प्रॉब्लम दे देना खलबा अदु रगदी मागी से मरी लेना डिपार्टमेंट सिंग द होम मिनिस्ट्री द कदे थाबसु लै अदु स्टेट की गवर्नर द अमोहना रिटर्न तो बसु लै रिटर्न तो होना डायरेक्टिव पी द असेंबली द अमोहना मसी रिटर्न तो हो हाइदना हाइ बसु लै दे अदि मर्क्स द क्वेश्चन मयाम सी क्वेरी मयाम सी तो मयाम सु लेबा अदो अखोगी जिकी मणिपुर पीपल बिल सिमदी मदुगी मवा मपाउ से अमत ताखिद्रे अन मसाइदा आइना थमजनिंग सी कोगी ममांग द 162 बिल्स स्टेट की बिल सी पेंडिंग थम मतम म यावगे से मोदी ना आमबगी लाको मतम सिदा थेंगनबसे 162 स्टेट बिल्स स्टेट लेजिस्लेशन साइता अदो स्टेट लेजिस्लेशन मयाम पेंडिंग लेबसे मसी प्रॉब्लम सिदी केनो दा लो ओनबदा मतम दु संगमनिना तवदबा मतम चान तवदना प्रॉब्लम मयाम लाकपा अदुना मसी पार्लियामेंट भक्तो योंगनदना हंगनरपा मतमदा किरण रिजिजुना खुंगिबम ले स्टेट की बिल लमा सही ट्रांगा चंगद्रा कुन चंगद्रा हैबसे मसी की टाइम फ्रेम अमा कोई पीबा ngamde मदा याम डिफिकल्टी ले हाइना अदुमाइना पीगे अदुना टाइम फ्रेम अमता लेतेबा द मयामना पामिसदी 3 months की मनुंगदा कोगी एनी कोगी एसन की तमता थासन ग्रबसिंग से मसी की मवा मा पाउ से 3 months की मनुंगदा पीबियो हैबसी स्टेट अयामबगी डिमांड है अदुना मसी की हाइबा बिल सिसु सुंगबा कोई विक्टिम ओइबसिंग दुगी मरतुदा यावगी बसे मसी मणिपुर मियाम की मसुंग अवांग पोकी हाइतारे अदुगा लेबाक सिगो वेनसु याम नुआइतबा अदु म पाव मनेना आई अदुमाइना हामबसी ओके मणिपुर पीपल बिल से विक्टिम सिंग मनुंग द पेंडिंग ओइना लेबा बिल सिंग मरता म चनग्रे हैबने तो चही अमा हेलाबनिना ओजा मत लाक्सी ओजा कमाई यंगबी हारिबा बिल से चही अहुम फाजलाबनि नसा मेसेज मागी कैटेगरी अहुम लेबी हैमने एसएन पिरक पामा ग्रांटेड हैबा मा विद हेल हैबा मा दगा रिटर्न विद मैसेज हैबा मा अहुम मक्सी अमता अखोगी केस दि तौदना लेरिबनि मरी सुब कैटेगरी दा हैतारे नसा विक्टिम की कैटेगरी दि चनले ले ओके करी वो हम थमिने दा हाइबि ओके कनोनी मसी किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दा लेबा मागी मतिक मया है तक मौन पावर ने लकनो की स्टेट की कनोसिना होई बिल जिमा पास तौर कांदा मदुगिदु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मागी एसन लो नो है थार कांदा दी माना बिल दु खुद हलप ngami हादगी संदोक छमजन खर तौ सीसी जगह सिदा हैना हारगा अमोना खनना थारप याय देन अतोपा अमना अमु अखोई बिल से माना का दगे वो अखोई फाचल लगा करी मत सोय हाइदम अदम हाइक मतम सुपुगे वेना फागिबद ngami करिन ता हाइक तसु ngami देन अतोपा अमना अमु कमाय दगे नोगी से अमु खना गोनम थादर कुसु ngami ओम नेब लेगिस विथ हेयर लाइक फाचल थंबा हाइबने अखोई ता करिन ता हाइरोय स्टेटस करिन हाइरोय अदुगा उजाना उजासिमिन जुंग हाइबिदनि को ngसागी बिल अमगी मागी कनो से मराय बक्से प्रेसिडेंट की खुत्ता ले कानसिदा सही अमद लेगनी लोइगनी था मंगा दा लोइगनी सही मंगा दा लोइगनी और नदगना सही तना भु लेबि आइसे लेतबुई वाने बतौस अदम माना फार थंगिबे से करिन दा हदोक्तना दम 10 मिनट तारगा दम मंगिबा दम ngame सिगिसे अब ngame सिगी पोस्टनेबा मदुगी मतांग दनी अखोइना ngसागी मयाम सिदा वहंग अमा खोइना हंगबा यारइसे मियाम की प्रेशर याम कल्ली मतम दुदा अखोइगी हाना कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर ओइरंबो ओइबो बिगी अहिंग नोंगाइ हो तुमंदना तौरगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिगा पास तोंनावगी पोट अम होनागिमनि कैबिनेट वारेब लौर कांदा बिल्डो पुथो इनि बिल्डो द येनबा त याव दंगै पास तौरे देन अदु अमुक थारो कांदा याद्रे अरे यारोय खंगे कोना लास्ट खंगपदे कमाइन खंगे आर होम मिशन सकांदा मदु बिल्डो यारोय ना हाय असंदोक छन खतौ द यारोय हा कांदा बिल्डो अमु हाउस ता हलक बनते को हाउस ना वारेब म लौरे लौरगा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली न लौरि वारेब से हाना खोइना पास होगिबा थागिबा बिल्डो मदुगिदो अखोगिदो कखचरे सनजरलोय नखोइना विड्रॉ तौरे न लौरे वारेब से लौरे लौर कांदा सिगी बिल जे उजिकी मणिपुर प्रोटेक्शन बिल जे मणिपुर पीपल्स प्रोटेक्शन बिल जे कांदा 18 जे 2018 जे मसी पास होरिने सब माने सिजो थारे कांदा आयोरे करी तौरिगे दो जे खोइ खंगरे सिनेबो सही अमा हेले सिने लाइसे मयाम लाइसे सही में हेले कमाई तौदगे हानगी तो कमाई तौदना बिल्डु मदु सनबा यारोय हदो सेना हदोखरिनो हौजिक सिना करिगी तुमिन लेनो हारगदी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗꯅꯣ then ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯇ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯇ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯈꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ then ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯇꯧꯔꯒ ꯎꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯣ ꯑꯔꯨꯕ ꯕꯤꯜꯅꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯈꯜꯂꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯨꯁꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ खरे हेन लुसले इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का याम मरी लेने बिल अमदी ओइबनी को अखोई की मणिपुर न मयाम हाई वानी कोई स्टेट अमना कोई कन तोबा कोई लो म सेम ngami ga याम अपिक सगे आर्टिकल 19 की क्लोज सी दर 1 द कनोम यावनी क्लोज ए की मंगदा 1 द यावबा अपिक कन काखल मसा मक्तने सिना ngasagi oje अखोइना लेबा कनो दुदी अखोइना थागिबा बिल दुदी कनो की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 9 गा मसे सोंगनादब्रा हाइबा पोट अमा लेरिबा पोट अमानेबा ngasagi लेबाक अमगी सिदा मनिंग तंबा लेबाक अमा इंडिया सिदा लेरिबा मी अमा संतोक चाहिन तौबदा अथिंग पिबा याब्रा यादब्रा कमाइदो परमिशन लौदोइनो खोतोइनो हाइबा पोट अमा मयाम येंगनरिसे सिगी अमगी सु अदम सखै अमसु लेरिबा पोट अमानेबा हौजंगना हेना लुसलै हाइसिना कोई तौरिसिनिको काश्मीर तौरिसि हाइ जानन नखै याम सेंगना हाइ one country one flag one constitution सिनेबलाइज काश्मीर से फ्लैग अनि हाय मयामना प्रोटेस्ट तौबदा असंग बम हाइदो मयामना पाकिस्तान की फ्लैग ओइनिंग वनि नते काश्मीर मसागी मोगी येलोंगी लेजर को फ्लैग अमने हाइदो अदुई पोट मा अदम ले अदगदि अखोगी अदमाइना मोगी फ्लैग अमा तोंगाना लेजै अदगदि अखोगी सिदा लेबा योनबा याबा लमजे सिगिसु मोगी राइट ले अद सिटीजन से ड्युअल सिटीजनशिप ने पाइरिसे मोगी सु पाइबा इंडिया की सु पाइबा सिनेबा तौसिंगदि मुगी पारगे इंडिया संग सुई या दुगुंबा इंडिया की पाइ दिया पोट मखक्से अनि खक्से लेनेबा अदुनानी मसागी मसिगी कनो से मुथपना फरे हाइसे याम कुइरबनी हाइनरिसे अदुगा अमरोम दसु सुम्ब्र सुमदब्रा जे खोइ साइदे का कन हाइ पामदे अदु आइना मसिदा मियाम द क्वेश्चन अमा तौदोइनिको काश्मीर दा इंडिया गा मेन तौरिबा पोसे मसि सुम्ब्रा सुमदब्रा हाइजे आइ मियाम द पाखोंग ओइना सलमगे अदुगा पाखोंग चंदगे ममांग सिदा आइना लाकदोसि ngसागी कनो से काश्मीर की मतंग सिनिको अखोई मणिपुर का मोगे मानब लेजी अखोइसु प्रोटेक्शन फंगे अखोइसे अखोइना आर्टिकल से अखोइना फंगिसिना 371 की क्लोज सी द फंगिने अखोइ सिगी मतुंग इना ngसागी ट्राइबल तारेब सिंगसे प्रोटेक्ट तो हिल एरिया कमिटी सेमी सिमखार सेमिनिको हिल एरिया कमिटी सेमकांदा अखोइगी स्टेट सिना तंगाई फदबा वारे अमा लौगी हाय मरमदा सिंगी इंटरेस्ट में सोई हाई तारगदी हिल एरिया कमिटी की वारेप लौदे सुयादे जागी सिंगी एमएलए ट्रांपल कुल्लो ओरमगनी सिगी वारेप मन लौरकांदा यारकांदा तौदेने मोइना यादगदी अखोई स्टेटना लो सेंबा यादे अखोई लेरे अखोई लम लेरगा मनिंग तमना लम लेबा यादे उखुलदा अखोईगी होमिंग कमिनर पनिको अखोईसे अखोईगी सेदा अखोईगी इसले नाउने हारिबा मैतै पांगल देन अदगदी तांकुल माउ मराम लेदा मैम कोकी मैम अखोई मैतैना आदा लम लेरगा लेगे हादि मो यारोय कनागिनो हौजकी आर्टिकल्स यावसे जगी 371 क्लोज सीसीना मोइना प्रोटेक्ट तौर थम्मिने अदुना हौजक मैतै मयाम ओरदा कनागुंबा खरना हाय तंपाकी लमगी पिक करबा सरुकसीदा स्क्वायर किलोमीटर से कयानो यंगबिरोना 22,000 अखोई 327 स्क्वायर किलोमीटर सिदा मसिदा स्टेट सिगी पॉपुलेशन जे असिगी 57% जे तंपाकता लेने अदुगा अचान पार्क चावरो मफम सिदना 43% खतंग अखोई लेने population सिगी निको अदु अखोइना खुंदागे दि यादबा मोइना अखोइ लम लेबदि याब तौरिसे सिनेबा सिगी खुदोंग थिबसि मयाम पाम्बिब्रा मयामना पामगदि कश्मीर गिसि लाले इंडिया मेन तौरिसि लाले अदुगा यूनिफॉर्म लो मा हाई तारगदि आइगिसि अखोइ येलोमी मसेनि आइना आर सना खुंदाबा कैदोगी हाय पोर्शन अनोइना सिलागा खुंदाबा यारगदि आइसु खुंदाहनबा कैदोगी आइबु खुंदाहलो नुसिनबा लेमिनसे हाय पोतो अदुगी वाहमदुने बलाइसे सि यानिंगब्रा यानिंगदबा यानिंगगना यारे यानिंगदगना यानिंगदा संगिसि यादे नमो अतोपा अमना अमु येंगसे
Kashmir da thawaina India government na masagi BJP government na lokal port city kano nateba akhoi mogi mayam na pakai haibani moina phajana pa na bani one country one constitution guy na haibani ko machine thibi wane madudi akhoi di id totally id yat maram di akhoi gi somna kandana moina haire akhoi gi kano da article 371 gi clause a dagi na yori mayam sing je asidi hong ba leiroi haire aduga somna kandana 370 ko khai bai wane 370 kapkhai re 370 kapkhai kan sida kajore madu ko sagon na support 35 a sacha bai wane sumi ko 35 a sacha bai wane then atopa amana amu ngasagi mugi state se home thong thugai re ne an thugai re ne iden tori tan thong thugai ne amana legislation leiba amana leita bai thugai re ne sigi tasanga pandam di zai Kashmir se leiba lalo bugi problem se masi khangam dre masi lo selage habi pandam dina idi lawe wakhan se sida idi leiba kari gi no hai ka da ngasagi Ladakh City Hindu sing namba kan to banina ngasagi Buddhist sing namba to banina terrorism ji terrorist ka sang mangamde adagi di Jammu and Kashmir bokta khoigi Jammu sina khar phar Kashmir se leina is boba khoigi hom thong thuai hom thok pane me ke di thuai di su o jik le hori phem sadi tangkai yena bai mong da le hor pot ama oina sema bane ba maru pandam dudi ngasagi lalo bagi irang si hek loi baga BJP na adum state adum pi hine ba punjan ba natagana akhoi punjan da ba hai ba se hojikti moina MP masing su heli aduga kanu su Raya Sabha su moina lobby ta bungam hojikti moi power am lai aduna ne moina yakpan haije akhoi matam kharagini haije karigi matam kharagin loin order film farakan da akhoi state ta hanjan gani na haije loin order phabai hojikti mayam gi yoji nati hai bai wani da masagi Kashmir sida Pakistan lom da sangjalaga terrorist mayam na tawri be attack dek mayam adagi moi gi sida akhoi kai akhoi gi atop palai ba ki flag ka haidana adagi terrorist mayam ni lathok khroba mayam ki flag haidana nongoi paidana tawri mayam sing do indian army da nung thari mayam sing do adu handan na bagi damakta low ba khongthang amane okay khongthang sida akhoi na pakhali di 35A chakre 370 sakkan da hojikti kano se Kashmir si India oi means moi gi lamdu da hana kanagumba India gi citizen amana lam leiba yada bado hojik Delhi da lam leiba dong mo su leiba yare ai khunda ba yare ngam da bai duna amani ko moi mayam da phurin tarak pade ngam jeda ban makhal amani lo da yare habi wani da arege di hana di moi Kashmir gi oi lesabi ha ga da pi sing ji atop state ta mayam pan ba ya hande moi gi kano tongan ba lo mana ngasagi kano sig mang sam ba lo mana hojik ti madu ga thim su leitre hojik amada chappe yare amada pan ba yare moi su India oi re si ne ba lai je aduna ngasagi BJP na hai si kano si Kashmir si India oi re maning tam le na hai se nakal amarom du sumi yaning ba natraga yaning da ba hai ba du di akhoi gi Manipur da hojik lai ri ba article 371 C je masi gi si lothok pa pambra pamdabra lothok pa pambra pamdabra lothok pa taraga di kamai tore akhoi gi single lam si so single hai tare ko koi Manipur di oi jaraga hoji akhoi na khunda ba ya ri ba single lam se ase su Manipur oi re hojik Manipur oi ngam te dana ban tauba or natagana lalo mayam na to hai tani na hai ba mayam akhoi di tongan history le jai gai na hai ba mayam sing je India ole man Manipur masa ma khoi sun khunda ba yare si porama aduga masigi amang bana kai doi state masa mayam sida le ba yellow mi mayam je pulap mutuine ba ko last mutuine ba Kashmir di mutabi yai moi mi di yami moi mi di kro le bani akhoi di pick khaba lak kun ga tare adu su maitai gi hek har kanda lak tare ni par loire sina adudi kanana phayang mutkani hamu singmi mayam upsale ga sita pak tori leisale mayam leisale train laksalani natra adagi di kadore hayeng adagi kanuk India government ki policy leire egis policy na leire si la kanda khogi imphal si international market am wer kanda di maitai di kadore polum pohobuta bane ngasai pothang purga lehobuta bane laktari khaktene sidi kui ponte Bihar gi district am dagi mi saruk khogi ahungi mangda am la loi pone ba khoi di ro loi pone aduna akhoi di hingaroi sigi filmsi lakanda India chakot pa yai Manipur gumba Naga gumba Asami gumba Tripuri gumba lai mayam sing sidi mulani nai thamjaram ge mulani adu madu mutanam gi damakta madu kalhauna gi damakta hai bill se pass mathok tai habne adu hojik chelak liba khongjel hai batare koi gi constitution gi hai gadra koi gi New Delhi dagi chelak liba khongjel sigi matung nadi hai riba bill mayam asisu hai riba makal gi apamba mayam sisu override to gi moni adu override to honbadu di miyam na pamdri maramadon hai riba bill si athu bode SN pirak podne miyam na pami se adu SN pirak kadra piroidra hai basidi
override tauge hana chelaiba akan bi chelam oibnina override tauki kadra ha bagi nungnam amadi yam chaun lere on den obrem throja gabre yam tanjar ke impact ni swing tal Nungairaba Welcome back to Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi khanajar me basi mamang chahi gi 2018 ki July ki tarikh kun humdoi da pass tawkhiba lamdamasi yellow mi bu kanjana bagi amatangaraba bill the Manipur People Bill 2018 President ke manakta SN law nagudang tatha ki bade kuire chahi phajal lagle adu hojik pawba da hari bill sigi mawa ma pawba ta ki drebar madan hari bill sigi marai baksi karmai torage Manipur lenga na soy ngasi ki program se soy yang biru men kanjoi maramudana lenga na sumasi ki pakum se miyam gi yauna hangdring eta adum yamna proactively lenga na masi khangdok pirga miyam da khangan bigi matam di yorobne du hoju phawi when the bill sigi marai baksi khangba ngamna leiri adu ga handakta Jammu and Kashmir da article 370 lotho khraba matung da article 370 lotho ga Jammu Kashmir bu India gi atop state singa chap manhan ba one India one constitution one uniform law chanhan ba du ma state am oikhamni na Manipur da exclusive law ma kramhaina nauna chanhan basida ayab pertino kogi Manipur People Bill na hairi visidi Manipur gi oina tongan ba exclusive oiba कोई प्रोविजन अमा हापचन बियो नत्रग मदुगी एक्ट अमा पास तो बियो हाइबनी बिल अमा पास तो बियो हाइबने दुबु मदुदा हराव हराव न करम नि यारक न होजिकी ओइनदी सुम मकल की खुरौ थांगा दबा इंडियनिज्म इंडियननेस ता खुरौ थांगा द मयाम से लोइन ओवरराइड तौगे हाइबगी तंजानी ओवरराइड तौबो हाइबु 1954 दगी लेकला बादुम लब याम चावरबा कोई आर्टिकल 370 फावबो ओवरराइड तौरिने स्क्रैप तौरी मरम कोई पास फावबो तौद्रिबा बिल एक्ट फावबो ऑनद्रिबा बिल अमा ओवरराइड तौ हाइबसिदी याम लाइन थोकदुनी मरम मदुना लेंगाना याम थुना अतोप इशू सिंगदा कोई कोई लीडरशिप मुनबगी इशू न चिंगबदा कोक ऑनसन लेबगी महत सुम मखल से कोक थादौदब तारगदी कोई लीडरशिप सु अदग प्रजा सु पुलप लुमिनबगी पिमदा लाखनी मथंग से ओजा ओजा दिलिप लाखचनी से कोई एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सु लेरे अदुग अमुक कोई नागा पीस टॉक सिसु मसिगी सेटलमेंट सु एनी टाइम और पया है बगी पाव से अंदकता ngarang nahan हाइब तंग सिदिन मिनिनी ममंग तारिख 23 से अगस्त की तारिख 23 दा द ट्रिब्यून हारिबा नेशनल न्यूज़पेपर से दा फोंगी बसु लेरे मरम बदर मदु दा हारि से कोई मणिपुर यावना कोई नागा ताबा मफम सिंगी ओइबा नागा ऑटोनोमस काउंसिल अमा सेम अनि मसी मदु दसु याना खरे हाइबगी वाफम बाउ लेरे अदु एनी टाइम साइन तरपु याय मदु के प्रील्यूड ओइना मदु के आहान बखोंथांग ओइना कोई इंटरलोकेटर आरएन रविबु कोई गवर्नर फाउ हापचलाबने हाबगी वाफम चिंग लेबनी ना मदु गिसु नुंगनाम ले अदन मदाइ दुदा कोई मणिपुर गा से यूनियन टेरिटरी का थाल ऑन थोग अनि थोग खाइदोगा तरप याबी फिल्म लेबनी ना सुम मखल के बिल से थवा यारो खदर यारो इद्रे हाबगी नुंगनांग बदुनी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सु लेरे सो नागा पिस्टो किसु साइट ले चले और मनिंग लोमदरा मो कोई सिटीजनशिप अमेन बिलोंग लेरे खरी अदुगा मो छोंदा लेंगाक तना कोई लीडरशिप की फम ताना लेरे करी हाबिनी मसी याम लाइबक थीबनी अखोइना अहंबा जिगी 2015 की बिल से 2015 की द मणिपुर प्रोटेक्शन बिल से पास तब मतम सिदसु मसी याम कुइन नमझलब मतुंग दा 2015 दगिना 2017 दा 17 दा रिप्लाई ला अमेबा आद एमएचए दगी रिप्लाई ला को मतम सी चाही अनि सी हेंदोना कनो तो पेंडिंग लेरो मतुंग दा 2018 की अखोइना हौजी हौजी पेंडिंग लेरिबा बिल द मणिपुर पीपल बिल 2018 से सिगी फाइनल ड्राफ्ट पुथोकदा बा खगी मि सिंगमी तमी तंपा की करगी मयाम सीएसओ मयाम से पोल टुगेदर पुल कांदा सी मिनिस्टर की द कॉन्फ्रेंस हॉल दा फमिनबा मतम सी खक्तदा 2015 की बिल सी सुमाइन तौदना रिटर्न तौरे ILP का मरी डायरेक्टली रिलेट तौबा ILP की बिल सिमदी सुमाइन तौर मनी बिल ओइबनिना अदुगा दिग मथक्ता ngसागी कनोदा सिंगी लमगा हिल एरियाज का रिलेटेड ओइबनिना हिल एरियाज कमिटी दा थादरम दबगी खोलम दबगी टेक्निकल कनो खरा लैरे अदनो विथहोल्ड तौरे हाइदना मदम विथहेल थमग्रे को देन अनदर बिल अनि सिमदी MLRN LRX 1960 and the Soul Establishment Act bill se si ani si matang dadi si hairiba closing si semdoga amu recast tawrakera resubmit tawrakera natragana masi withdraw tawkera madu state government na kano apamba haira u haidana si reply si laami laiba si 2017 da state government da phangba si sahi ama completely namsalo matung da sunga haidana 2018 gi July da phamba mifam se si खक्ता द सिमिशन द पुथोरे अदुइदी सोलोंग 2015 दगी समिट तौ 18 द पुथोरपने चाहिँ अहुम हेन नमगी बनिना हंदक की 2018 की जुंगा सी 2019 की होजि अगस्त और बनेबा सुमाइना लेरकबा चाहिँ द एनीथिंग
Central government dagi president dagi MHA dagi kari gumba makhalgi kari reply leirige haibase masigi up to date status report piu haidana koina claim tawri se masigi apprehension sinaneba maram oidna aduna yadi harga su yadi haibiro yai harga su madugi oiba aseng mofam numa thambiro akoi madugi amendment darkar leire natraga si taw loktho khoto harga su madu tawrasi haibadugi ni akoina 16 August handaki hayang chi 16 August pawdo bijari se aduna Laiba wafam ding as hage haiba BJP ki thangjalaiba agenda mokhogi manifesto de yaugri dugi haragadi Nagaland maktasu Nagaland ki leader sing se khoi phamina matamda hangi akoina se kanada kanona akogi interlocutor oriba kanasina nakhoi governor oina lakpa matam se se nakhoi arena bina lakpa matam se kari khallen hada khoi ju khoi laibak se tambangam de haina moi hai moi de secure oire habju moi sukan khande ba mokhogi su adugo loinana hauji moi ju Eastern Nagaland ki state ama adagi somda su hanagi Nagaland ama adoidi sigi marak se da pum tok ganda ai khoi ga mari leina ba hairaga de khoi da yam wang na mu operation leiri si yam chawba agenda amadi nagara framework ga na sagi ga no ki moi ki pisto ki da framework sigi framework agreement sigi manung da yaudi hairaga matam matung na ama mu puthor matang puthor busina maram oira kanda naga inhabited area singi makhoi oiba under single administrative group amagi makhara leigadabani kaina hairi se masi forcibly heda tawhidra haibagi karigumada in case makhoi favor da tawge harasu makhoi against da tawge harasu hojidi governor makhoi khutta leire magi mina arena bina governor oirabanina makhoi maduma yagrani in case of Manipur da di akhoi gi sidasu hairiba issue si akhoi 2018 gi bill si submit tawbu matamda yaugri CS was all irrespective of all caste and creed loinum pun khreba koi sing the anti tribal bill ni hairam ba kangbu sing si phau pud loin pulla kanda not a single the community ma lepout tawdra bane ba akoi yam consensus oina phamin na kan 2018 gi bill si pass tawgrim na adu hojikti akhoi da laibo wafam di hojikta changing situation sina akhoi da kari pire ga na hai matamda naga gi su moi naga homeland tali kuki gi su kuki homeland tali ani si laire ado maitai gang asai ge hai riba area operation gi yang adi only 8% khak lai riba valley sei sedana union territory masam ga piraga hill area sina yam geographical area da phajana command to buni kai na hai ra kanda kuki homeland ama then naga gi ama tawro aduga midday gi leiriba tambak sina union territory valley sina union territory lawro kaina hairan kadra sina sibhau da akoi da yamna jingnaba leyaba adu urgadi akoi hojik tumina lebam thoktre sineba leiriba thangjalaiba Jammu Kashmir gi sina example mo erakanda adagi CBC mo koina hoje harisi CB hana chanagani all foreigner including foreigners in the country home they live foreigners in loin Indian citizen or matung the then adagi the citizenship akoi gana se akoi NRC national register of citizen da soidana makki register tawgadabani hairim neba adu di CB gi makha da all foreign national sing sisu loina mak chansalaba matung da NRC da muk chansalaga di even a single foreigner lepout tawro have neba sida khoina nu sathiri di khoi gumba geographical area yamna pingna command tawjaba adu loina na yamna indigenous people sing sina yamna masing si yamdana tajabani na mapan gi influx sing sina luka haijalaga di akhoi si loina mu masi mut khiba ya bai phiam lai haibase masida neba khoina yamna pakhachariba yamna nunangi bese aduna sigi matang se state government na makhoi leadership ki crisis se solve taw ngamdana leiba adagi ngarang makta khoina media da mayam ama phangidani function sing da kari sing da taw matamda moi masen makta launa ra kanda moi masen makta gi kano sina hen lumna lawra kanda akhoi gi haiba yamna main issue sing se major issue sing si moi lepout taw kari no kaw thok ta ba kaw thok ki ba aduga subside taw kan thamba se masine ba khoina yam pendri se aduna peoples ki movement ama laktre da miyam gi vegetation ama laktre da matam jana masigi reply se pipiu haidana khoin deadline am thajari aduna okay matam chana thabak paiklo bugi matam du yau re yau banate helabani chai am helak pai si yam thenga bani haitare adu hujik oisalai ba political situation ta Manipur gi akoi bada khoi ngaksam chari met pagi film da la phawbu sida khoina tumina yeng dun leibagi matam da tare ei waja chingan dra sing waja hujik leiri ba political situation tuan ba issue mayam amana tuan political settlement lakadori mayam laktriba mayam si yengun matamda Manipur people bill gi ILP ga haram mana makal gi bill protection ama pina bagi aduga pass system ga toroga non Manipur mayam ama changal pagi bill sibu masigi marai baksa ta permutation combination mayam si yengo holu matamda masigi marai baksi karai phagu lain kan bi otherwise masi mayam na he hairaba akoi matam amada akoi ultrasound lothoga nupar nupira gender yenga nupi oraga di koi feticide female feticide toromba maina sigi bill siso dum feticide wena
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯤꯡꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯟꯖꯕꯒꯤ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀ ꯇꯝꯃꯤꯒ ꯆꯤꯡꯃꯤꯒ ꯈꯔꯪꯒꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯁꯔꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯗꯦꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯕꯤꯜ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯅꯤꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯧꯅꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨꯅ ꯈꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯅꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯅ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯐꯝꯃꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯐꯝꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯐꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯉꯥꯡꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2+2=2ꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯕꯤꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯇꯨꯅꯦꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯕꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯇꯨꯗꯣꯏꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯆꯤꯡꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯆꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯨꯅꯦꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯇꯨꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯜꯂꯦꯕ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯀꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁ ꯈꯔꯈꯩꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯕꯤꯜꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯨ ꯑꯣꯟꯗꯅ ꯂꯣ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯟꯗꯅ ꯂꯣ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ IRP ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯉꯤꯉꯩꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯣꯡꯗꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯈꯣꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯥꯡꯒꯣꯜ ꯅꯨꯡꯊꯣꯡ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯧꯔꯁꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯇꯤꯄꯥꯏꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯔꯁꯦꯕ ꯊꯥ 5 ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯊꯥ 3 ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯅꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯔꯕꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯔꯨꯔꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯔꯕꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯔꯛꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯨꯝꯕ in terms of crores of people labor UP go in terms of crores of people labor singdo madugi rural da labor lairba patana lairba singduna koi migration gi mingda koi tampak ta loina hadi koi lejer ba famsa loina hupsal pasu yai hadi se south am da tawri adagi manipur la ising su ya man rural da la pangate se bihar gi rural dagi adi orissa gi rural dagi adagi atadagi rural dagi adagi bangladesh gi adagi la pangate ne मोनिस्ते लाइस हाइदि लेरि बफम जुदि सिने मेना फैना लाइने अदुना मदुगि थ्रेटु लेबदुना मरम ओइदना कोइदि ngसागी जेनरल कैटेगरी सु लेथोर कांदा ngसागी इंडिया गी मी करोड़ 150 से मसिना ताबे याबा मफम जि ओइरेबा कोइस अदुदने बा कोइना ngसागी फिल्म जि लुसल ए हाइरिसि मरम द कोइ हौजि हौजि फौगिदि कोइ सिंगमी मयाम सु कोइ तंपाक त तारिबा अदुना इरोलेबदि द ngसा हाइजरिबा चिंग दा हाना थ्रेट लेनिदि कोइ इहानान बद प्रोजेक्ट मयाम से मसि चिंग दा हाना तो प्रॉब्लम ले project edi uzik mineral resource ki wa hero dangi thau gi wa hero amagi wa hero ngasai gi leinung gi kotpa kothok kosin tongnari ba MOU tongnari myam se sing da ne forest ki wa hero aduna hana sing da leraga sing da koi gi casual da natraga na koi gas one leraga sona kan da permanent ta koi por la kadrai si yam kiningai ne mandi nagalin kai ga uri ba film se masina ta e ba aduna singmi tami hai tar koi se lei indigenous people sing je amata unite ora kan da akoi sabu protect tawdra ba adu oragadi tampak su tuni sing ju tuni ba tampak turaga sing yahoro ha ka ya ponti aduna koi mesen unite to si darkar lai haibu khala ka da manipur people bill si koi
moina yaba constitution gi oina adigi mai madugi validity law gi oibada yaba yadabaduna toana thangwa kanda akoi gi damakta di masa singmi tammi ani maki indigenous people gi united oiba adugi consent piraba koni consent piraba bill amane ne longneba adu aina losinjar patam haijaningi to masi thousand ba 2018 SN law 2018 da 63 bill release tawre center na 63 bill release tawre haiba 63 bill release tawre si manung sida amana SNP de West Bengal gi bill ama SNP de aduga Assam gi bill amana withheld the thame koi message return with message hale Manipur gi bill amana pa SNP de haiba SNP di ba bill dudi Manipur gi forest ka mari lena ba koi bill amane amendment bill dum de SNP de aduna haiba 63 gi manung sida koi UP gi tramathoi adi Maharashtra gi tramathoi lo SNP thoki Assam gi atopa mari am SNP ba aduna leptana masigi koi bill jingji thadora i ba somdi adi bill thadu bu jangjang wang khale bu jikti adi 2019 gi housing fauda state bill amaka tene thadok tri hairi ba amase West Bengal gi ni adu masimadi koi with hel amusu taw hare aduna hoji 2019 gi na aini yengjabada ngasi bawpagi akoi magi president gi secretary ta yengjaba matamda state bill amata hoji fauda thador pa leitri ba aduna sumaina koi aso ba state singi di my bill si leptana thadok pa haitar adu Manipur gumba akoi yam na si am sensitive oi ba isu amasu oriba adi people yam concern oriba su mo phamjigi damtadi masi kitang akoina nungai taba pot ma leibese masai de akogi government su aduga akogi sigi stakeholder khudima civil society khudima sidi akoina ton ton sapan tab political party kangde civil society kangde punam akoi united oina masigi damta punna taksimina bam change ba adu madugi initiative tu di haujiti magi BLC CSO maruna JCILPS na kingabanina state government leto bidana koi myam si kosen bidana koi punna amato ina changhena na bagi mang tha batu di state government oi view haibido madugi appeal mai to okay ultimately state government the howi state government the low state government na tokum tok thabang atane du hoju phawda thabak oina pangthop ngam dabagi wafam dune du center gi maike de su koi bill sing se aya ba pi bana khangde pi de thador pi sang cha tar masi koi bill diarrhea hai gadra zara zara mayam thadok bu yaw re ko bill constipate to ba hai gadra thadok to chappal le yaw re constipation da koi bill se yaw gra bra se ni yam pakale se maram dana se gi bill ge marai baksu le re adra hujik se mayam se focus to du se sahi am parala yam maru bill akoi bada Manipur gi akoi bada kudong thiba mayam lo ko sel timing se masi gi bill se hana le hodra gadi ek wolok dragadi yam kudong thiba idoni maram masida focus to bugi mahota koi tongan tongan ba issue sing da focus to lei baga sumali maram dana lengak su issue se hoi soidana lengak ki su mieng de le ram do di mali ngasi gi program se ngoi di focus dam taru le ne hedana koi do en yelak ko budi ai odu bu ji pawi oin yeng budali miyam gi point of view de di kemta thau packet tawi mami du di tari HemantaKar have any closing remark oina political party khrasu sigi bill sigi matang da Delhi da haina runi na wanu Manipur Democratic Alliance MDA hedana hoi wanu muni na saki adu wanu bra wanu dabra halakra dabra kari hairage haidu de khoju khangmangam de oju pawi oina di adagidi chief minister su adum hairam gane le khali madu gitu SNPB ona ada SNPP di na kan yet pusu ya ponte akhoi yengchili hairaga lore poni mamdi masigi si hekta kanu home minister na magano na Amit Shah na ai poro soi toroge kaina hedu ya ba pot ta ba India ki pot amani na madu mana law da tharangoni law ministry tharangoni law ministry thar law department na kari so ke koi to ge na sagi larik me amje fak na yeng doi ne bse adu oza jani ji merungi February ge tarik tara trama to trai thoi sida trom doi da Rajya Sabha da CB puthok tore matam na koi Manipur ge chief minister yauna loina mak ada kem taruga le runi Delhi da takshan ge ni am kana even na koi bill sigi maram da tuna SNPB hadna si ga yam thajan khibne a kanoni hojek kisina si ga no gi citizenship amendment bill adu gi timing do da hetare si bill si am kan takshan khibne hoi adu citizenship amendment bill do di akhoi gi bill nate madu di center gi bill ni madu akhoi gi kano union gi oiba magi oiba bill ni na madu gi do akhoi state so chana rakani sara badi chatu ya sana dia kan current list oina lakado manbra ma ai mande union list oina lekha meduga nam chana khada pora mani medu adu gi bill du su adu mi gi di ai boina lekha bani ko document oina lekha bani madu sana hangani na hai bani na adum soida sana bada adum yaba ta bani koi su yaroi haiba yaroi di ai na hajer chatani de ko akoi protest to gada mi se Manipur yam tange mi gi mapang kan graba khoi Manipur ge yengnor ga di Kashmir kan gra poni ko kai political party dagi amadagi India na tawgen tawganda takhai kan dawji asona kan thoi so wato man single mana moi national media na cover tongam disini ji paw tongam disine ba sima pot ma taw khala kan da khoi Manipur tawra kan kamai tawdu hai potu ne ba aduna sidi hana
ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯒꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯅꯤꯅ Yes. ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯠꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕꯗꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯚꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯅꯝꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ BJP ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯝꯕꯜ ꯁꯨꯡꯈꯥ ꯈꯥꯗꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯧꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯇꯨꯊꯠꯁꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯁꯨꯖꯒꯦ ꯈꯣꯠꯆꯒꯦ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯦꯠ ꯊꯜꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯐꯥꯡꯈꯣꯡ ꯄꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯂꯣꯟꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯟꯅ ꯆꯪꯉꯛꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯔꯣꯍꯤꯡꯒ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏ ꯇꯔꯦꯠ ꯐꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯨꯗꯅ ꯇꯔꯨꯛ ꯐꯥꯏ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯩꯅꯣ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯅ ꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗꯇꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐꯪꯕꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯦꯛꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯦꯛꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯐꯥꯔꯕ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯥꯕꯅꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯛꯄꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯦꯛꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯗꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯣꯔ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯦꯛꯇꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯛ ꯆꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤ ꯀꯟꯖꯟꯅꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯅꯍꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯥꯡ ꯑꯅꯤ ꯅꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯩ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗꯩ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯤ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯣꯍꯜ ꯂꯩꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯜ ꯃꯨꯠꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟ ꯃꯨꯠꯁꯜꯂꯛꯑꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯨꯠꯁꯜꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯣ ꯃꯥꯡꯉꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯏ ꯒꯨꯔꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯀꯠꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯥꯇꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯇꯣ ꯌꯣꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯔꯤꯜ ꯃꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯁꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯡꯒꯠꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯔꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ 45 ꯁꯨꯕ ꯃꯤ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯎꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯅꯣ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯛꯇꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯤ 3 ꯄꯣꯛ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯨ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯆꯍꯤ 45 ꯁꯨꯕ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ JCILPS ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯒꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ 371 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯦꯗꯒꯤꯅ ꯑꯥꯏꯐꯥꯎꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯃꯨꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯨꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯨꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯖꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯝꯕꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯝꯕꯜꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯗꯣ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯅꯤ Okay, sambal khase habane to sambal khabagi ayabasi huji pawde pibidna lere atu matamda khajan daba taragadi huji sathiba mayamna khudong thiba mayamna language chalaba timing mi marmadrma masida matam chana thabak se paklok da taragadi lakadriba Manipur features yamna awa future am oigani marmadna masida lenga khatana ta JCILPS khatana miyamna
pulap chungchandana hona bin bagi matam di tare habani duda mayam hona bin bahai sida ban to bagi wapum dinate hona bi haisida masi kholau si yahundana hairi ba bill si soidana ek olak na ba pass to na ba SN phangna bagi wapum duni on den ngasi ona di manu hungi thramsi matang sa lesin jerge ngasi thramsi da oja hemanta oja chinglen amadi oja dilipkumar na lembi ngasi ki thramsi pa thawa happy khiba amadi mapung phan gidam ta oja humba mukana tha sa punukchari appreciate your joining Masih ngasi manu hungi thorong ngasi edition Instagram to bi ko dekhan bir pe agane ko mail id impacttvnews@gmail.com natra ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to bir ka comment amadi feedback ta bir pe agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off